gasha okubigira muzira we mukula nshonyi mukala byoshi okuzibwe okubyoshi wanjirira indi wagasha okubigira wewa mumulirwa okula muntu mubuzamba ona mukegesa no kumwimanyinya n'abandi chochirumire okuzibwe omwirengerara uzira mufwa kuli byoshi wanjirira we ulikonitoa Yesu, inanyangenitoa kule, inabakia tu ni ushuhuda mieyo. Kumaisha ya nyumba za kupanga, maisha ya kutupiwa bitu inje, inabakia tu ni ushuhuda mieyo. Kumaisha ya kudefana manguo, kama siyapewa na siyavala, inabakia tu ni ushuhuda mieyo. Kama bengine bali kudesevware shia tuna droit ya maerere inabakia tuli ushuhuda mie. Sikia, kuachiwa na wazazi, kubakia yatima ni maisha ya aibu. Yesu alivicha aibu yetu, akatufanya tuwe washindi, tunakomala ni kwa neema. Jinsi tulivyo ni wewe umefanya, vyote ni neema. Kupata ndoa ni neema, kupata watoto ni neema. Yesu mutoshaya, alikutoa wewe kijijini, akakushusha mpaka mjini, akakupa identite wawe. Mama ulishuka na musumba ya sombe, leo na miliki na mama kaze maduka. Yesu mukula nshonyi weo. Baba ulishuka na mafunza, leo naendesha na magari. Yesu mukula nshonyi weo. Sitaacha Yesu, nitaambatana nawe mpaka mwisho. Mina weyeni miringa miringa miringa.